لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بهاء pangajjiun nato iban tahsinun nato in suratun naziat. Dan ang mga pangajjian halaw man niya in suratun naziat ini tartiban hika kapituan tag siyam siya halom sin Quran. Serta in siya ini aun siya hanggatus kapituan tag siyam kalimah halaw man niya. Intaod sin huruf ha suratun naziat ini pitong gatus ka numan tag dua huruf. Iban intaod sin ayat niya kapatan tag unum aya. In hatihan sin surah ini banghaluka Injilizia long niya those who drag forth. In banghabahasa ta amo in mananangsu nya walihan. Mananangsu nya walihan sin malaikat, mananangsu nya walihan sin kuffar. In hula kaya paturunan kaniya amo na in hula Makkah, bimana in siya ini hula Makkiyah. Bimana in siya ini Makkiyah sawab ya turun siya hula Makkah. Nazalat ba'da naba, nanaog siya puas sin suratun naba. Pagpuas niya nanaog isabihin surah Infitar. Bihaon lumaton kita niyo pa pagtahsin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والنازعات in nun dan di wajibul gunnah serta aun siya mad dua harakat. Ubus in ain aun day sab mad niya dua harakat lang mo wan na puasin gunna mad wan na bihatu wan nazi'ati ghar. In ghain marakmul gha den ang mga huruf marakmul. In ghain yon den ang mga huruf marakmul. Ubus in ra marakmul day sab siya. Marakmul siya rin dun sa bahal niya sukun. Sukun ubus ito in haunahan niya fatha gha. Ghar. Ubus qa. In qa rin doon madul iwad. Nga wan nazi'ati gharqa. Wan nashitati nashta. Wan nashitati nashta. Bihat tura biarasin hapanagna nito na gunna iban sin mad. Ubus mad tabi'i do harakat. Nashta madul iwad. Bukun nashta sumagawa nashta. Wan nashitati nashta. Wassabihati sabha. Wassa do harakat. Ubus ha do harakat. Sab qalqalatus sughra. Ubus ito madul iwad. Sabha. Wassabihati sabha. Fassabiqati sabqa. Fassabiqati sabqa. Dua harakat. Ubus ito yaon amra dua harakat. Fassabiqati sabqa. Qalqala ubus ito madul iwad. Fassabiqati sabqa. Falmudabbirati amra. Falmudabbira in ra den dun marakmul serta on mad niya. Falmudabbirati amra. Madul iwad. Falmudabbirati amra. Yawma tarjufu rajifah.
Yawma tarjufur rajifah. Yawma tar. Inra din doon marakmul. Hati ko baha. Kaya ingatan na to na bang unin sababan. Ha? Bihaon bang kita niyo asubuhon. May ta marakmul inra din doon. Kaya ingatan na to na may ta. Kaya pangadyan na to na ha. Panagnaan. Inra din doon. Long mo. Injawabon mo. Long mo. Inra din doon. Sukon. Inhaw nahan niya. Fatha. Aminta yato. Barisinta. Fatha. Nabang bihat to inhal niya, in ra marakmul siya pag labtik. Long mo tar. Yawma tar. Yawma tarjufur rajifah. Yawma tarjufur rajifah. Rajifah. In ra din dun marakmul sa babansim baris niya fatha. Ubos inta yaon, unin hukuman niya. Inta, hinukuman niya, aminin hukuman niya. التاء المربوطة تكتب في آخر الاسم إن تاء مربوطة yan pag sulatun siya kahinapusan sin isim تنطق هاء عند الوقف وتاء عند الوصل in ta marbuta amin ta marbuta yan amin ta marbut ang kana siya tiyawag marbut biasa sa panton hukot pion hiukot mo marbut yuhukutan ayan ubos ito bihan hantang na. Masetiwan dua tumbok niya. Amo yan. Pagtawa ko niyan ta marbuta. Ampain bihan ta maftuha. Ini marbut, ini marbuta, ini maftuha. Na in ta marbuta ini aun siya aturan hapagbasa. Biya diin. Muna mo nalong niya in ta marbuta tuktabu fi akhir al-ism. Fi akhir al-ism. In siya ini pag sulatun siya kahinapusan sin isim. Di mana magdatong siya ini kahinapusan sin isim. Ubos ito watuntaku haan indal waqfi in paglabtik ka niya bang kahumundong may nang nasya ha. Biya na sin ini at-taul bang kahumundong din doon marbutah may nang siya ha. May nang siya ha. Bangkaw humundong. Inyaon may nang ha. Daw mo at-taul marbutah. Marbutah. Wataan indal wasli. Sa masira siya ta bangkaw kumuntinyo. Bangkaw kumuntinyo kanya masira siya ta. Kita unta kuno. Dahil di ha sura ini. Biya na sin nawasa na to kainayon. Yawma tarjufur rajifah. Bangkaw humundong dahil di ha. Lang mo. Yawma tarjufur rajifah. Ha da siya. Ha na siya. May nang na siya ha. Sa bangkaw kontinyuhon mo siya mari. Pahansipak aya. Bang mo siya continue. Lang mo. Yawma tarjufur rajifatu tatba'uha radifah. Yawma tarjufur rajifatu tatba'uha. To rin pagbasa mo kanya. Ta, da. Amo ito yung pagyanon long niya. In siya. Amo ito yung pagyanon long niya. Inta marbuta long niya. Tuntakuhaan endal waqaf. Labtikon mo siya ha bangkaw humundong. Ha na siya bang siya humundong. Sa bangkaw kumuntinyo. Ta da siya masi. Kontinyohon na to. يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة قلوب dua baris nagbaki bansin niya ayon hukuman niyan idgham bigun na qulubu direct na kaupaya ubos gunahan mo siya kuluboy bukon na kulubon sa kuluboy malawa tuod in nun kuluboy yawma idhin dua baris nagbaki bansin wow sibo da ibansin kuluboy ini tinya idgham de sabsiya yawma idhin wajifah أبصارها خاشعة قلقلة الصغرى ماد طبيعي
ha tabi'i, kha tabi'i. Kha wusin kha yon din ang mga huruf marakmul. Kha absaruha kha absaruha khashi'ah khashi'ah. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة يقولون يقو مد طبيعي إنقو إنلو مد طبيعي يقولون أئنا مد طبيعي أئن غنة واجب الغنة أئن وستو نا طبيعي مردود طبيعي مردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة أإذا demikian mad dua harakat inna rendoon wajibul gunna iban sin madnya kunna idhaman indha dua harakat ubus ito dua baris nagbaki iban sin amin man yaon idhaman iban sin nun in hukuman niya idgham bigun idhaman direct na kaupanon sumunod idhaman reason ta عظاما نخرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة قالوا dua harakat ubus itu tilka idzan dua baris nagbaki wan sin kaf unin hukumannya dua baris magbaki wan sin kaf in hukumannya ikhfa law mo qalu tilka idzan ka induhul sindila mo yung papikita pa ipon mo tampal pataas ay mo papikita matto supaya di tumampal in nun law mo qalu tilka idzan ka ubus ito dua baris nagbaki wan sin kha karratun kha in hukuman niya yan izhar patampalon mo in nun papikiton mo in duhul dila mo bang sa izhar papikiton mo in duhul dila mo pa ipon mo tampal patasa supaya tumampal in nun law mo karratun qalu tilka idzan karratun khasirah فإنما هي زجرة واحدة فإنما واجب الغنة ibn sin mad puasin mim فإنما mad tabi'i zaj in jim yaun dain ha mga huruful qalqalah law mo zaj betul zaj فإنما هي زجرة واحدة dua baris nagbaki wan sin waw idgham bigunna iban mad puasin waw lamo زجرة واحدة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة فإذا هم in mim patay yaon nagbaki wan sin ba in hukuman niya ikhfa syafawi in mim din doon ikhfaun mo siya tinya tapuk-tapukun biya din yung pagtapuk-tapuk kanya in paglabtik kanya فإذا هم in papagbakon mo in dua higad simod mo yaon dua lips mo sumagawa ha amin pagtawon lang niya bukon siya pikiton mo tuod hakantaan amuin kananaman mo higad simod mo biya sa pantun magpigpid yaon sa wabansin hangin akon sung makagawa bihat pinhantang niya lamo فإذا هم bukom mo do sunan tuod hukum mo siya do sunan tuod in lips mo فإذا هم بالساهرة
فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى هل أتاك حديث موسى هل أتاك ماد tabi'i ataka hadithu mad tabi'i usin tha yaun imakhraj niya impagguan kaniya duhul dila mo pagwaon mo atau akan in duhul dila mo pikiton mo siya pa height sin ipon mo tampal pataas lamo tha tawakan guwaom mo tiyo in duhul sin dila mo bihatin hantang nalong mo hal ataka hadithu sway mo waon in duhul sin dila hadithu هل أتاك حديث موسى هل أتاك حديث موسى إذ ناداه إنذال dan doon sibuk daywan sin sa wa umurisa bin duhul dilamu lamu إذ ناداه nada tabi'i inna mad tabi'i inda tabi'i inha dan doon ha rabbuhu inha dan doon maddu as-sila lamu idh nadahu rabbuhu inhambuuk ha suntana inhambuuk ha ini wairun mad inhambuuk ha yaon on siya mad rabbuhu ayaon on kakitaan mo wow siwi sa in mad niya rin doon 2 harakat pagtawon siya silatus surah إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى بالوادي المقدس طوى dan di 2 harakat insyaallah patubtubon na to na rin dito murah-murahan magmumpaat ka to tanyo in pagtahsin ha panagnaan bahagian sin suratun naziat insyaallah sugpatan na to da kumayan ha liqa magbalik wa bad assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh